To love your neighbor as yourself is the golden rule. That is nyamesom asa. Nyamesom bi ani baby a mama na odi bo form no doesn't pay bills. Uye nkremuni obo mpaye 5 times a day. It won't pay your bills. When your children are sick, it won't save them. It doesn't do anything. Sana ye Christonia. Ye brasundi aba na bia ko gina wa. It doesn't change anything. It doesn't change anything. One cry juma wa kombedewo. Etu why what they say we Christoni who ko transfer dem we still time nyina say ukosum nyankopon you labat udi agro na Bible na nkasa kwa na kuta wo no o kan asem bi Bible say obi ka say odo nyankopon na so otai ni oye dey oye otorofo na wonu a woni tifie na oye dey ota no nyame a wo na aso odo no waka wo ya kire wo dey be biem e na Bible kuro ya say onyankopon wonte solide nipa de nsasimu onipa na hwe ne etua ni wa no onyankopon so de oye dey oye akomani wonka se nkire wo abrochire wo magugu aso da me yamre wafo nkokurafo mo Ghana fo na any Africa fo na suatra na makotete nsore wo abrochira mo jijin krofo nsem sika dollars ni euros ya wo ti abrochira wo ye twuma wani abere sebiam sebenya ada blakra wo bo nwie enso utimi tam sika chichiri die de koma osofo abetra bucha beti asore se onye mfa mo nyame adwuma na odi ye japade akese o ma toto fie enso utu obi fie e hai obi dai common sense mo mama dwere nya adwuma asore ye business asofo na ka nyam na mka anya bia no wati bi wahunu bi wodi wani so aye dai ahwe bi ye som no se ye se nyame be no fansa ye bibi ne sunsum nya dai entachiri odasani timi waste time na wotwene nyina eti aso dem titru ye nuanom ma ye o Ghana ha da bia obodu kufufuo na ekro no obaso omuhwe okunu ofare nya biri no na yeta ohunu sofo a hallelujah obonu mu ase odi aduane imani kunu mpa wogina ntentere bawe na Bible wose diwagya ne unani na onkwa na ayedai awale wa asase so ena okan se oba utini bema tini Kristo tini de apamfoforo no enti se wo ye oba na se utini bema dia na wani bema ne utini wanyedai wani ni enti oba so mu bema heaven na Bible so pa wa akọ na eni wona abrofo dia da dem unsi oda onko oda oba bi omu okunu bi heaven da ahwefo ye mamu nyina akọ aba o hwe yen e wona na Kesse TV na Kesse TV yo kuma setafo pankro no bonsuom eho no otweri ankonkwa nyankopon ede na ko a enso asie na enema hodo awrade enam nananom so eye no de ne se wado aniba na abehunu na se yen kanchro se dua eden ene bopam ede twere no nti se ote abrochire ba bibia wo hwe ye bia entra ho emu obi emu mfaso ansa na wahwe na kira kwae wo se yare ekọ tachimadwa na ansa ya anto bibia no yenso ani nyina enso emra na kache ne ya trase na yidwumedie ye tete atempon ene ne ma hodo a nananom ye na epesi sua eno nti ena samre yaba na ho sanse Kristofo wokọ wo mu asum a da bia na awrade beye no mu gwaso dem na otwe mienu na baako donu baako no mte ho se obede ne nsa bekwa kwaye adwuma na so oton ade no baako ton kra no wose awrade beye ne no ena ne yaba tikase a wo wi adwen ho ne yaba bebu sanse na nanom sum mu no so no bibisa wo se bia de dwumadie bia beja na nanom be ka kire se nananom beye nti bi kra nkonko ye adwuma ye twa ye ho aba ye ba sesi atikase o wi adwen watrase na enkomo a awie ye ba bedie no ye ne no enso abebobo na so watie bi na so baby a wo de besie so obetena so dem aye awrade beye na amfa ansa nya adwuma wo aso be hu de be free mu enso e de aba twen ye ba sisi a yase se wawo abofra de na to wiase de said ye wo suffer e wo rent wanye japade na wuja wo ma ne be bre enti bobra na ye japade ti de mi wan say youth no asori dodo na ye adwumaden baka kire mo say sa 70 to 80 years to 100 years na nature edema ye no wan fa ma yen se embe so nyankopon o de ma yen se fe bobra the soul no eye soul ne dia no eye how you relate with your brother. Matthew chapter 19 verse 16 obi ko Jesus nchen ebisa ne say edien na menye na menya dankwa o ka kire se kona kodi mransem ne so eno bi san se de we he o se emra na se eniewu emokro no eni adansekuru na do wo yonko se wo ho to love your neighbor as yourself is the golden rule yede yewa enya wo de no me nya wunua that is nyamesom asa nyamesom ye ni ba bia mama na odi bo form no doesn't pay bills uye nkremuni obo mpaye 5 times a day it won't pay your bills when your children are sick it won't save them
It doesn't do anything. Sana ye Christonia, ye brasuniaba, nebia kojina, wa. It doesn't change anything. It doesn't change anything. One cry juma wa komedo. And the best of Yati as you say, Ubeye Jumadin, and ye why they are baby. Well, when you so common sense, when say, Obi or Christo Nibio, will be a shop. Shop now will be no. And what five young girl be say, young girl no any shop attendant. And one no from Sunday to Saturday or prayer camp. And the wager was shop na my young girl no. And the young girl no susu 50 Ghana a day. Find the baby. You will continue blaming witches. Witches in your way. Adwin na nya juma. Young girl na is smart. To no bo susu 50 Ghana a day. Now I say to you 300 to make more money than you. Yantia says o Bible ne kura say Exodus chapter 20 verse 8. Or say kai homeda na ye ne kronkron. Enensia ena ye adwuma. Na ye wadie nyina na ede etoso nso ne ye homeda. Meaning for 6 days ye adwuma na for 1 day per hwehwe nyankopon. So why do you look for God 6 days and work 1 day? It contradicts even the Bible. Nti obi anya adwumaden na ehu se nyankopon ho obebo mpai a betu abon. One of the problems Amafo also say is that in almost advancing your argument, you most of the time you refer to scripture. So if you think that scripture is that relevant and scripture should be used, then why are you at the same time so telling people say, don't invest so much of your life in religion and scripture? Meanwhile, you are using scripture to support what you are saying. How do you answer that? The one amazing thing about Common Sense Family is we disprove your own belief system with your own book. Enti mechi nkremonia na megina wa wo book no so de akira wo se wo kura no asem na wo ka no wo book no kira wo se onya no kwafo. Enti Kristo ni ode ne ho to mpai bo so no na ma che no ni book no mo se dabi wo book no kura se yen se nya adwuma no endidi na me de prove akira wo akwese wakwache kromfo ade aye evidence no eye de okura no che obi ka che Abraham, stop quoting the Bible and bring your own book. MPP any NDC ko debate ya na say NDC pese o disprove MPP ya obey use MPP manifesto no waka said the first 4 years in your green book you said you would do this, you didn't do it. It is in your book, but NDC ni kofa ni book the becha said we didn't write it. So that's the power of CSF. We will open your own book, show you a page that contradicts your belief system. I'm not against the Bible. I'm not against the Quran. It is an ordinary book. Nyankopon churu book. Nipa de try. Nti o kanya baby make sense no. Na wafa baby amwa no. Na odi ato nchen. Ye nyi nipa papa. Ye wu na heaven bi wo hɔ a. Heaven enyi nkremuni na bɛkɔ. Enyi Kristo ni na bɛkɔ. Eye die oye ade papa no na bɛkɔ. Nti sɛ bobra pa na de ye kɔ heaven dia. Ene me mɛkɔ bi. Ayefo ebeda mo asese sa amre de mo atwen ame atwan ye ho ayeden aba na Kesse tikase o wi agen watrase ye ko na kache na fe komo e wo ho no ye ne no akwa akogidi na wadaroma ye mo ha wi ye ne o hene ba na wapom te sen otwedi ampon wadaroma ni bi en ho ene bi a ho fe no kwa na ko so ene ye fofie du da bi sei ya nananom o mu hira mo soronko ana na da ponda soronko da da e de sre o man ni puntuo ne nkoso da no so ne de son nananum ye nsum nananum obisi abosomsom ye nsum ye son jako ye ba so na wa kire ye saade no nsum sanse se ye de saa na ye ka no nti ye nsum bosom ye son nti ye ba na wa kire ye saa son no ne som no e mu nchechemu na wie de wadaroma Christopher wo mu sori a ho ha wo mu gwa so dem saa erade beye ena ewie ye ba wakache ne abebusa se mo nananom musom mo no so no se bi obi de ne niam bi beto nananom anim ne bi a wo ye se bi kura duro semna obi na wo ye de amanipa kro no a mosom ye nananom beye nti bi anipa kro no mo nka nkyere nse won fa ne nsa enkoye adwuma na de ka ahwefo me mamu nyina aha ene eye fofi ene duai fofie ye de onyankopon ase
ye edaduanan bia eye edapa edemaya ne edane biduru a yesi ekotu dapa na dabone ne ye dabone ma ona enye papa asodinfo omuade ntina na wasem ti ne yewo dabone no medical chimo didi djuma dabone no se oku dapa ekodu eda no adaduanan bia na nananom de kai enema na dabi asisa ena nananom de boaboa won ho o de song abosom no ye ka se song abosom a eda edidi ye nananom ne ye nsamanfo eni saa da na ro tiesie enema me fa na se ka ne dua yi ka ebusuani nyina tenase na ya amane ya bibia ya pa ya sere na oman no eti ene ne nkankro ne nkoso we nyina echi no se we ni we wa asama da ene de da odi siesie na odi kan ho bom odi ye nuane odo adidi a omo se bible se awurade adidi no na nanom na de ba ayo enti na se kombe mu aduane atopono ama dom ni nyina ka kom ho batoto nsa didi obia fa na ho fade kama na ayesronko omo tutu omo ho aka kom ho abom enti dano da kronkron enu nti na ade be che saa dano a akwaside fofie kudapa akuo kwa bran na sefo no a ye fenda bone no ayese oh mumi enko ne enko dapa edapa bi edai edi na se de bre bi ona mahwefo etie no dabone manipa bonefo obi a na dua yi ke aka ho abom wo so wompe ompene na bi esi nsuo ke enkom na fofie wosemeko okwa na wakohie bibi na bibi ato no eto no abi wowu oto mum ona ye dabone de ma no so ati wani mraso nti dabone ma so defo oni muade omo nti na nanom asem omo empe koreye omo epe basabasa no ona ye dabone e de ma no na ma sa dabone kasa no e de baaye ti ene fofie e de otwedi ampoase adeduana bia na fofie o kai 40 days e be sesi fofie kro ensesa akwaside o kai 40 days ya esi akwaside no a nti da esronko na sada na no ka humbum di ya paye pa ade ma oman ni nyina ane abusua no ti enadua yi esronko ade maye na o ka esom ho asem na me de saadi we di abewura mu no enka na tetu na adeshimama sade munim no na nananom oye adwuma na nananom adwuma kase ekua adwuma no me ekua adwuma ebi do kokoo ebi yankafuo ebi dobanche ebro na sefo empo se okọ nofo a ebi dua sebiam se benya ado atoko ebi dua bayire so ati ase nananum ye adwuma na ediru adeduana no a eye 40 days a se ye ukude ana afofie ana akwaside no ade be chia dapa no a enam se dapa di anim no ka anura no a ba bia nipa no bia obeyere obefie obeba ma oma be sisi fie edi efie ni ama yi atomato yi na omo de aya ho sisi di atwen eda kronkron akwaside no ada pote no na omo de ayi bibia ti nananom so sebia mu sebia nyaado obia so yesi wisie bia nu a wosoro geni ase na fie bia busum gum okre adeshima ma momfa se modwum se busum enkane efi bia ye fi pa bia no na busum gum efie bia because busum no ena eye omanity ena ye abusua ne nkankro ye obusum bi ho na efie no mpone nipa nyina ye wu nipa na bia no wowu na efie nipa nim busum no ne yakogidi begina abusua no enti nana me busu asem bi wa ha se ena sofo e unse me ban sofo pa obekọ sofo bi ho wo se busum e wo fie na che se o kire nipa ne se bi ane ha ne na bebre se bi eda no so no busum no e wo ni fie no na ama ha ne dadwe na aba oboa enye no kreda sofo bi hunu se busum wo fie a sofo papa no obeka kire o se amane bi wo fie o pese ho to wakọ ne koye Breto me kan asem bi pa de kire Ghana man ne ewiase man nyina onipa bia sa okosofo ho okokomfo ho okomalam ho dia wo se ana obi esusu nipa ho nese obetima ye ade pa ma so obetima bo ma se odwuma na abla bo ase ne be yi ya nese ofi abosom ne won samanfo no nkonwa e ma akwaya otimi je bi ne yi da omo amie kwa mu a oboada one was so yes sofo so nyankopon wote nyankopon kasa wo nyame bodum kro boa na omo no enam sika omo pe omo da omo taku ena omo sempoa ena omo kasa semu nti no on ka no kra ne mfa nkyere
minimum sofo bese enan a me be kom yi o makọ baabi a o maka che nipa no say o pese o hoto wa kwa sofo pa o na yes of papa koya mamre say ni say me dey me na mka che sofo a beka cho se busum wo fie koya mamle ne pe wo yi no o na busu papa sof papa if you say if you say dey say dey to no am fa to a e be flato ntina na ha no wo kire yen se wo de yemfa na ya kan aka mu nyina no obebo dem fifie bosom e wo fie bia obebo dem fifie ko sofo bi wono say bosom wo fie a enye nwanwa ntina obebo dem fifie obenya de fifie oho beto fifie oho anto wa fifie tina asante say abonte sofo fiefo abonte sofo benya wo no ne fifie efie nipa bi wo mu if bontisofo benya wona e dey efifie nipa na efiefo yimiama ama bontisofo e dey etia so enti wose nkom efie ne nkosema bonte enti ewia so te se denia na ofie tumi du achi a hwan na bontiso ni the board ya kra enya hwan na bonsam hwan na madome no hwan na sofo hwan na komfo hwan na malam hwan na limem odi agro so ufie ahiraw na ufie abosom ufie tumi edu achi na nsamanfo kan who is spiritual mind no spiritual mind be any ho na not speaking english this afternoon no why is spiritual mind wait you why be ntimi obi no o yesunsum nipa obetimi attack da if you say ade ani ba bia wo firi ba ye no on nanim wase yeah ehon no uti no ehon no foundation fapem no why no no say obetu abaye obone ana obetu aye obibi a ofie sunsum no makọ obetimi oboa tinara ya hwe se obi na emo obi betu aye obibi na be ye yia na watwe ho firi bone ho break your bone ani ade a e makwai da nipa ho bone nko a bone bosuma si di wachi bosuma si ni obente di wachi na wo din samfo a enkasa bosuma be oboa anya dwuma bosuma no kura ne be chiw wo nipa na nsana abonte de baba so bit be ka say bunde bosuma be fie me ma bene me nam tise na dia de oboa so ye bone nko ade a oye bone nko a so ye sofo so ye komfo so ye malam etise wakodi kubadu asante perifosi makodi kubadu kubadu ni chese bibia nya den entimme bibia ntime me na wo di bone na wo se ofi se bibia ntime wo di bone a enkasa bibia na ntime wo obra ne na nya den enso oduma nkuma no nyampa wo ho ntoma bobore obo ade no minam ka kire onyanyi wo mai onyampa lo ho ntoma bia obo kokko la wayele onyame bofo ma ya wo se nyame no sana utimfo ma yeso wo se bibia ntimo boa etu de hwe obi esofo e konfo e malam bi nsini no odi boni saa o se bi ntimi no da krobo se from aboni kitwa bi na dresere saa bra so no e bonu a onyaje fofi se ahonhum no otwa bi ampon dai ayina ma sura yi no amasa pa oni kwai bia enti so ye konfo o ye malam o ye bi nsini o ye sofo wo de wo ko India ko di wiase nro nyina ko China ko Asia baby a ope bia kokodi ko Mali ko Burkina Faso ko di gagamuga ko ayi o de say baby Benin ya mo fi say edro ko wo de me emfa wiase atade nyina aduane ma nya dai enhyew ma wudi oboa dakrope kopo no be ma emfa ho ne wadura wadie emfa ho no de otie ne wiase Nyankopon onyi usukrata wo se no ano no asem na me ka kire wo no sansem nkofo di hoho no wakopu obi agiri sika borokro no pa o se me bibie no webetim me ade woni de wo mi fie wakoti ni pa ne bone no wo se ye wo fie ene de wo fie ne na ya de fon ya de tantai ya de ginjai ade bia wo fie no ese twe wo firi bone ho enso bone so me so bone ho eni adanse krumu na obi be ye obone ame makwai ma ne nyedai enyaw efri say wo nkoye bone ne bone bi so ayedai abetiawo simple thing simple obi de ka was a simple calculation enya de bia wo busum wo fie sunsum wo fie a ya de papa de sunsum ne nyedai enya hoden enyina wachi ete say obi akobokro no
no ko police station say oko be no wa wo ko be no kra no wo hi yenim so so ye den so o ka kromfo no ho tina wo so na onipa no nye kromfo onye sebe sasabon samo ko yi onko hye baifo okosia no obi bo kro no na sa wo ye bone na wo so koyi ni dia na ko defend the kromfo no dia that means also ye kromfo ni bi ntena mpanimfo se panyine trafie man kwala we na nkare ye kana nkayofo a oka ho bi time me ka kire me babia obi a obe me enkoyi obi bone ukoyi obi bone na me ukonya asemu a enkasa wo papa bi ana wo bi ya me be gina wo kire me na me ka kire police station police force enye dai yemfantum akora bi si so obokro no ba ya obokro no nani akoyi no obokro no nani akoyi no ade ache no akoyi no da bia o arehye mi so okoba e be dai obi ba be yi no ne man ba be yi no nti na next time wo yi wani ne na tum wo hunu nyansa no de ai lesson enye bibia na ye bonsam wati ase na de ye kan ye nyira topic no e ya asem kro ya entasionko enante asem ba ko emfa nipa no sori so na nanom ye kuadwuma na duru da bone na ade be chia na o mabalo mu nyina be som na obia ye na dwuma se de sese de fata na de di ka no nyame ya adom ye beba osom ai kwan ye fa so som osom na ye ka osom a osom obi biara ni ho abretu osom nyame o ya bi obi biara su no ho obetima som nyame da enti saa kasa esom no yenye dai yenyi free ho se da me kire mu no enye papa ye kasa obi sum obi a ye ka ya sante kasa o enya afi na ye be ibrofo wish na se bi ye betu futuro agudi pani a obi betu aka brofo bi no wa dia to be bi kwa obi anti ase te do me ye na so dem do me dia ma ene enkwala ko school obu feeling so hwe no brofo teacher ni ne kata no wanye dai anti ase exams na de ba no exams na wo ye oni me dia kire kan na ye ko school no ye teacher ni kire mo se me ma mo nkonta enkonta le chese kan we bom odi ade ba akọ kabomu a ba akọ kabomu a ye de emienu so no wa kire wo minus no aka kire wo se ade wo ade ba akọ na so ade emienu na yi ba akọ firi mu a e ka sei ti ade kai de enkonta na ye dai ade wa ye dai ha show tirim eti enkonta no ene wa ye ne se minus no wa ye ne se dia kire wo ene plus no wa ade na aka bomu mienu na ade mienu ka ho ye dai e ye nan enti nan no sa ade we ejina ho ma enan ade a wo de ka bomu plus no meboa ti akwara ya kwa ye nsohwe a onim ohuni ya no nya de obefeli onim ahyenso de no onim ade kodi a wo kwa ye wote ase no hoye ene nso ye nkwara ye school nyina no omun ti ase brofu hu no brofu hu akwara na exams no kwa ye ko onim ade kodi a wo kwa ye ti no ana se wa twiro bi ade a he wo ko de ba bi aye nkenkan so afodebo oso obi aka na mka bi wa hunu enti dia ma wanyina aba sa ne se yato ene ma nyina to agu sebe okọ ayi a okọ ayi Germany okọ Dutch kasa no oka okọ France akwara no ko school a France ka Dutch kasa na ne e kire na de to ye onye enso hwenye dai emfeli what you say and okọ school a ya trago speak English akwara be ko school awie twi kasa akwara na ene krom kasa no onti ase wonti twi kasa no kro wonti ase wono ane krom kasa wonti obi de na ade ma no eye nsamfo ene yedie ya churchfo ene education service sansamfo no obu die sabi ka flache ukom na we de ma ye nsamfo because ye nyina so ya blabom sesi abletuo ne wono obi kasa na okatwi kronkronkro na akura na omo sene no o nanum yi nanum ofu and yet na akura na ba na omo sene school akura bi ko school mu ko kan twi kronkron okoka ye omo dia ye ne fene yeah na ye bi kura akura na turu di school mu cross onye dai wansi obiem ni na ne nam som so eye samfu som kro ya la ti e ka se som a som ya obi a onenete ese abletu oni menete o som me bletu de kwata aduane bleme wakwa aba bletu ko sansuo bleme akosa blema nom no aduane ma me ono aduane madi koye we ma me o ya dai me som o som me why na akwa so dem akoto se nyankopon si ho to shatale kokko anata tuntum anata sika amano ye de komanya me da ente no wasa ke kan say nyankopon na esom ye ko hwehwe nyankopon
akwai ye ko hwe nyame akwai ye ko hwe na akwai ne dia ye dwuma ye kosum nyame esum nyame sum no ye sum nyame nyame na wo sum nipa kire se o ton ade no aka obi akoma ma na ye dai abeto o ma da nya ne ye me nyankopon boa me wo ese a mitumani ensa me de no medidi me mai ne nyankopon akobi akoma akosere na de no aye dai odi bia brɛ o ton so aye dai ne abeto okunya o ye no obi adumfo bi so aye dai acha obi bi nyame na sum nipa ye pensuo no atonsuo di amawo enti wo se wo sum nyame a nyame wo ko aso dem wo wakoto so satan fufu ana tuntum da sa kasa esum no me sum nyame no ye nyimfiri ho enye papa enti wo ye wadwen se wo ye kristo ni wo ko tan so dem a we still tam nyina sa wo ko sum nyankopon you labad wo di agro eno ye anemom dia bedada na bible na nkasa kwa na kuta wo no o kan asem bi na asa o madwene no sebe adi kinsu akafra mini atem tena bia no awa ye nimu won asa o madwene no adi kinsu bible say obi ka se odo onyankopon na se otai ni o ye de yi oya otrofo na wonu a wonu tifie na o ye de yi otano nyame a wo na asa odo no waka wo ya kire wo de be biem na bible kuro ya say onyankopon won tie solid nipa de ensasimu onipa na hwe de tue ni wa no onyankopon so de we dey o we akomanim on kase nkyerɛw odaseniti mi waste time na wotwe nyina etia so dem titru ye nuanom ma ye organ da bia dukufufuo no okro dukufufuo na ekro no obaso omuhihihihihih okunu onfa nye biri no odna yeta onfa nye boha na se odna pepa no tumpo ohunu sofo a hallelujah obonu mu ase odi aduane emani kunumpa wogina ntentere bawe wahu na bible wasi diwajane unani na onkwa na ayedai aware wa asasi so ena okan se oba utini bema tini kristo tini de yankopon apanfoforo no enti se wo ye oba na se utini bema dia na wani bema ne utini wanya dai wani nini enti oba so mu bema heaven na bible so power akona anyone abrofo dia na dem unsi oda amaro nko o god da oba bi onu okunu bi anko heaven da bible na nyame na me kan yo yeah oso oba utini bema bema utini kristo tini de nyankopon to oba bi a omuni kuno no enti efiri ba ko na ekomienu o ntimi mfiri 1 na anko 6 da o de mema no tese o kan mam piaw what you say enti oba bia omuni kuno no anko heaven da ansa na obetima ko heaven no gate no eyo ukuru na se dia chechire na saasi so no ya chechire no so bo dia onye wenu kwa de omo bible no na aka wo se na me ka no e na asa mu kra wo na to anya wo ma bia wa ni utini no e ma so ehunu ye ka muti hu hia mo pa to oba bia da bia me koye miti me ko bo miti me chi opese na nim ye dai fe enti se wa ni ukuru ni a utini kura wa ye na nwie peye onko heaven ya se wa mu uti no enti asore da esom na mo so mo kosom no enye no kure e obi business sofu bi adwuma no tebe pa cho e obi business sofu bi adwuma no ana no mo ahwefo mo amotei asofo bulu be se aduo no we se asore business we se e kristosom egu obompa ye se nyedai emu bi kura so bi we se bible masem no so no e fa ye dey e ya cake we se bible we dey nyame be na wotwe kura egu asore obi se bible no e quotation bi bible quotation bibre no enya no Israel fo amane no amane say asabuko ke wo say history bi na history no so obi a woni history no to o kan a o ye de otimiti yeah enti bible ni oni so onim sa abakosem no a o kan ho asem no enti wo mete da bia ye no onim meti se si aso no bible no quotation no fa anya no kre e hye no botom e da wo be ye pe no wo de da ba ko akudu ba ko be dey e be gu asori ejina na yese no ase boboba sanse Israel no kra no a yese ye wu Yesu wo ho no no Israel no wasem na akofa Israel they say obo say wo mo say Yesu obo say Yesu wa bebo Yesu dini e dia be de biem de say e chiw kra do betu wo ho no the Jewish if say enkane no Israel ti o say si asem da jale no so wonti ya emi eyin kra wai
Say ya hu video ya hu video. Aha. Omo say enkane no a na omo nya Yesu Jesus. Na omo bompa ya Jews so na Nyankopon ya dey. Etie. Edru ayi memenda no kra, memenda na otoma na so free so ya dey. E ma wo mo. And every so me Jesus na omo bla bo nyina ya na tete apa. Wo mo dane Kristo so be ye no kwasi ada som no. Niema nkoyie. Israel na mo si Nyankopon ekuro no. Dia akowie no. Eti aka so soma mo ti aso dem mu a da bia aso dem enye papa hwe okwa abrochi memu a mo ti abrochi mebo a mo na mo kan ye o mo na mo de kire mi o mo na mo twa ho mfonini kire mi o mo na mo di ho konkonsa kire mi o mo na mo bi ma me hunu ho asem nyina o mo na madam romanti sabe yenim de ekwa abrochi ye ni abrochi hima ekrom London me say asore dan ma akoma be se be ensia ye de asore dan nyina ye bia ba ye rensa one na ekwa asore dem o abrochire enkokurafo ne mirewafo na omowi o mabra bokoro o mkotie wuwo no ene ma o mti omna etiaso de atopano o mti mu atopano defise defise ono no samle no atuna no munku a onimi feeling bi ene akope oba bi oya oba so a oni feeling bi ama be me bi se be me bi ne nyede meda ti abrochire o magugu aso da me ya mirewafo ne enkokurafo mo Ghana for na any Africa for na suata na makota tete nsori wo abrochira mo jiji nkrofo nsem sika dollars ni euros ya wo ti abrochira wo ye atwuma wani abere sebia mu sebia nya ada black crowd bo nwie enso utimi tam sika chichiri die de koma osofo abetra bucha beti asore se onye mfa mo nyame adwuma na odi ye japade akese o ma toto fie enso utu obi fie e hai obi dai common sense mo ma dwene nya adwuma asore e business asofo na kan nyam na mekaye nyam na mekaye anya bia no wati bi wahunu bi wodi wani so ayedai ahwe bi na na me musa se ya som no se yesi nyame be no na na no be fansa ya bibi ne sunsum nyedai entachiri simple to bi mama kan chense bia me twa fasting ama na ma ko ebi kra enko ba bia na fasting na wo twa no nipa no wonya adwuma ento obi ba na uye bi samano a boson behwehwe dedi kai ne nkwa wo nkwa na ayedai o wade de toso bi mu wo nkwa na wade abedai ayiye wadidi obedidi na abedidi so ayede wa wodwuma tisi wo ni adwuma ya boson behwe se wodwuma sem ebekoso bonsam bi na atena wo hyebele so yaju blaba to adakam enema ayi bisi basa efridi ayi efri bonsama bosom na ma do ho agya abo ho ban na kwai bi anya dai da ho na bambo ni ya adwuma wi a sesemena bi kwa na ebe ya wasa dware dwane na olake no ne ma sai da sabu puto kasa mo se boost ni anema no na power na bibia ya dai adana kwam oye wadwuma na bosom tawachi na ado ho akwakoja bosom so so pese unya sika na pese odidie na unya adwuma na obehim no watafera na ala bosom ndo mu ntomana o mu ntomana na mana no Israel no ezi mana no otiso mu etobiem anya mentime ni nyina na emura anya no kure abetwem ana se anya no kure anya no kure da anya no kure e ya akwa ya ablofo no fa so de da nipa omdi Yesu be fit no ebretu sha wo si ya no kure na se obeto ho ase mi bi so asem bi says ye nyina ya Adam na na meboa yes na Bible kan sa na ye kan ye nyina ya de Adam na ye nyina ya de Adam na come on comfort ye nyina ya de ye nyina ya Adam na okay ye nyina ya Adam na ye nyina efiri Adam ni pi meboa na yes Nyankopon ebo Adam ye nyina efiri ne ye free ni mu bae yo won akoti ase no kure won sa na Bible okay ye de ye nyina ya Adam na wo Nyankopon on ebo Adam ama ye nyina efiri ni mu bae de na Israel nkwado fa ase kro ne ye ne dia tikuro no bonsam bi na bebo ya na bi ma no so pe Israel asem sai o promo asem ye nyina ya Adam na Nyankopon oye nyimu ane se no ye ni ti asem mi so mi se nyame ye nyimu ana ande mimi hu ne sa ana na hu ne sa Bible say dey o so Nyankopon onya nyimu no onye dey onye mpapa mu di ase kwa no ye dey o faye ni ye nya sa no odwumtufo bi kwa fanto onyum nya na Christopher fanto onyum yeah na se Nyankopon nye nyimu a de nyame ne bo nipa gina na ofa Israel sa hoye ne man sa bless ofa na se Israel ne man no na oman fufuro bi enko so odi boni bi no aka se Israel na ye ne man yo that was Israel ene ye ne man na no krebe ne wo mu si nyina ye Nyankopon ba
if you had the money pay na Israel kwa ofa no na say Germany de oyamata na tamfo bonsam man no Italy bonsam man America bonsam Ghana bonsam for my you Samre na man no according to the Bible no na e ka wonya Samre na man no wo ho na kwai nim se bia na moy who na ka just say na moy na moy de a den no be ka bosom asa bosom ni firi hin na bae bosom ni firi hin na bae bosom no firi na bae na me kra de we bosom no a wo mu onyaaye e wo Bible mu say Moshe jeje nsomade ne ho ahwa no de ye Moshe mla okoye omufiri Muslim ba no omuduru ba bi no e na edom no ebi start eyi asa Moshe sorry free wo mo boy na no mo ye Moshe de yi enti samre no na bosonsom na wo hodada ana Moses na be kreti abosonsom no bosomsom eno ne nyame som no e na abrofo na dane no si sum nyame se nyame sum a na ye sum nyankopon no eno ne esom pa no ya onyankopon sada so onyankopon sa wo mu o eno nti na Israel na okodi akon no a na onyankopon mo fa ne ma de gu adaka mi ye nyankopon apadaka no sa de na eso mo de kokon no bi nkono na bosom na eno no sa de asante ko eno ye Moses ade no a wo mo jeje renge de ye because ma cho ya de fritete onyankopon ade bo mu no bosom na onkonkron ne honhom ya de ani hu wai ya de ani ya bosom kro yala eno ma dane no ba me so a yese bosom ekosofo so de yese honkonkron dan no ma da ne keke ti ye kan nyame som a onyankopon esom pa onyame ani wo ho no a ne kuta wo a odumankoma ade bo mu na ene nananom som o na wonu nyina na hwanum na amana ba yeah brofo ne kanta enti wo se me se Bible na nkasa no ensa mo twere nyina ya sabu ena oma adane no enti opposite instead of good no opposite of good bad say bad ba bibifo nko aso enti ba bibifo nko aso eno nti na bloni so wo draw nyankopon a no de paint kokwaye so wo draw bonsam a no de paint tuntum chese ye bibifo ye bonsam wo ni tuntum kokko anase fufu fufu koko ono me koko no yine de ye bonsam o me ye koko da bi tuntum red ye bonsam da bi o drop nyankopon a wa mfa fufu anro a o de koko na dro abrofo o mo type mienu e bi fita ene bi ya koko to wa mfa paint koko anya o de paint fita no o drop bonsam dia no de paint tuntum so drop bonsam wi on ma de o sai no de bodua set out to na say ye bi before ye boa no ne ti no mdu musa be yo hu se ya ne so mo ahwe ahwe no mdu musa be yo hu se ya no so udwa ya no on me say enkane no na ablofo no mo de adi enkrofo anim dem say ye bi before ye gunua so ye moa ne bibini a odi kai ko abrochimem oduru ho no omo kofa se kai se omo di twa ne we na hwe se moja beba odi adi chi no se ka ho no kala no be bia be ye kokko right omo bi se fi na adondo ye sa what you say ne enti akosi bloni ena ekantae ena o hwe tumi a ekuta yen ne bletu obi ametuo so wadi tuo do pay ne tuo no aporo yagu enya adwuma obi amasekai so ta papa na sekai ni mu aye da abum yenu ana huri abebo wa ena akosi bloni hu se no enkrofo na di ne kuta won o se timi nya kwa bi di won so se de bi ye betimi di e pe wo nya wo yi etuo ene nkode ne sekai abede abedi wo so apam wo mu eno yes ana de ne mekuta ye wode Bible ne be kanta ye se ma de bi enye na ya to agu owie ye no no asa akoya ade ye atade se bullet proof enti se se wona se ye tutu bo wa enye dai enkan ne mo mo se adwaye na awogu ne tutu asa be dai ebe kan na ade ye wode agu ye mo tutu ye mo ene de wode sha ene be kan de ne enyansa wom nara ye kasi ye di adwene da kira ye be hwe fra enti ade na wode true endi before for no titu ya ye gua so dem anopa wi anwumre esomo a ye wo mu a omo ye kosum nyame e Christopher mfa ncho madwene se obi antimi sum nyankopon nyame na esom ye nyame na sum nipa unhu ne da ene wa ya ama no Bible say ebre bi beso onipa beka se wurade yamfa di anhyankom yamfa di antu ahohobone wo se yedai fi sufi wa amini yedai minnim wo wo ye ne entene wa wo ye de entene
o se blebedu awurade beka so nipa firi mi so fi na me nimu emre kom de me no o me meduane ani emre me da afiase no o me meduane ani emre me da adagya no so anya dai o mfra me ntoma ehwo na awurade nipa bi se awurade se na awurade na wuhuru me da bai ena ma mu aduane ani wo sese wanya anya dai ama wonua wanya ama hwan anya ama enti nyame som ye meme ne wo sema yi dina wo ho midure me ho na menwene ho bo ame na menye dai e kom de wo maduane ni me so kom de waso ye dai woni ntuma fira man bi fira me so menye dai me ga be bone me so menye dai bo ame na me so menye dai simple dia ede besia senti wase som na wiye asem na wiye ni nyina ne se sura awurade nyankopon na di ne mra nsem so omo ha omo ho na wonum nyina ni nipa nyina ya asade na do yonko te so ho timi ni minua bi a watena botire 20 years so onko aso dem da but ye te ya bibi hian a ye frɛ no a ebi wo ho pɛ no de bi aye den abre papa bi no ohia na yire kwa sɔre kwasi ada eno obusa ansa wano aduane asi hwa ma no eno wase don otoso mi ensa abo nti wo pentam kwasia once ewu kunu wo kotena so dem eno bi na nana no wo ka no ene ware ni bu ne sofo chen ni kunu was it the don here don toso mi ensa abo enti wele o kwa sɔre se ba asrefo no mo bodo third one no o me le kunu twa hwe na se oba bi so kodum no komena aduane na ni ko ka no so yes me bo odua ye den ekun o hwe ni kunu yi o eno oba bi so akɔgye no no hwe ni yi ni nyina mu no mu asan aka kyerɛ nsa e ngware mienu a mebo ni dua wo me asan ai wo me de ahunahuna ama no so a nka bi o mu so mu anka o behwe o yi no nti wo mu so mu ye den wo mu esuro yene ya na ye den yesisi ye ho enti na naka won de aye futuo wo se na nanom som bibisa ya meto se obekɔ na na bi ho na akɔpemwa na na kora bebusa se adwuma be na wo ye na adwuma no wo ye ne sei na akɔkɔ no akɔkye se me ye ayi fasting na otwemienu enti no nan na makata me ne so na me kɔ asɔre ene obi sɔre aso obekɔ dwuma makɔye dwuma na obekɔ ne ne makɔtɔn na no ɔkɔ no pasɔre ansa obenya ka abadwuma mu na kɔbɔ no ndu esisi ananse inim sɛ yene ya na esisi ye ho kɔsohwɛ na Kesse TV yɛbɛm wani abie ti na duru bia na ahemfo bi no mabusa na na sɛ na na wa theological apenya na wɔse da bi yadom ne nyansa na nanom de adom me na wo sua we num na adi akira a kwan bia so betumi abɔ bra sɛ ne fata me de libreto ba kwasi twemese Mandela kɔso ana hwɛ na enema bɛsesa amwabrabɔ adam wase yɛma mo mbɔ ne hwɛ a enya ado